Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Karen iti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inayat ko itinapudno ni Ronald. Ngamjak ni namnama akabalan naggayam aguliban. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan, ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Karen, dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Amom Ronald, nakaragragsa ka. Gaputa ka kuyog ka manen ita nga agpasyar. Sapay la kumataag na nayon ti kinaragsak ti ayan-ayat na. Honey, Aguray ka man. Itayak pa'y laasuman na o. Nakaululimag ka. Adda ka di parikot. adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kat sapay la kumata di nakagura. Anya nga minday ta, honey. Pakawanan ako ma. Ngam, waswasan tante relasyon ta. Anya. Abay akas tamad tanti bagbagam kanyak, Ronald. Adda ka di basol ko kan ka. Pakawanan ako ma, Karen. Ngam saan kan nga ay ayatan? Addan sa baling ay ayatan. Isualipatin nakon. Nalabit asan adatatin ay kariti tunggal maysa. Inayat kay tinapudno. Ngam kastoy lagayam taramidam kanyak. Sapay la kumata di mon tumarik na tikas iti impanik ng kanyak ita. Sapay la kuma, Ronald. Nay, simbang pat kagaya mon anak ko. Ang apay ngagsangsangit ka. Anya tinapasamak. Nakiwin na swasan kanyak ni Ronald. Ang apay. Anya ti makagapo anak iwin naswasken ka tinobyom. Adda ka nun sa bali nga ay ayatan na, nanang. Ay, Nagsakit ti kastoy nagbanagan ti relasyon mi. Pulos adyak ni namnamang agbanag iti kastoy ti amin. anya ngay nga rod, anak ko. Aklo namon ti amin. Panunutom laangan asaan at talaga na kayo ti para iti tunggal maysa. Di mo ko maipalubos aday ta ti magdadaal iti biyag mo. Ngam nagsakit, nanang. Pulos adyak namnamaan daytoy nga aramiden ni Ronald kanya. Oy, friend, kumusta kan? Oh, apay amalmalday ka? Wan gayam, kumusta nga iti date ka ni Ronald idi kalman? Awanan, friend. Nakiwin naswasan ni Ronald kanya. Anya? Apay nga inaramid na tikastakan ka? Napukaw ka nun ti panagayat na kanya. Kan may isa. Adda ka nun sa bali ngay ayatan na. Kat dayta tinasakit para kanya. Naglakalaang para kan kuha na tinakiwin naswas kanya. Unay mata ni Ronald. Di nala pinanunutan anabayagan ti relasyon nyo. Ay, ngam ala. Move on, friend. Patsak ang makasarak kan tumatlaang iti adayo ang nasaysayaan. Ngamday di a Ronald. Agi amanak iti panangan andingay mo kanya, friend. Awan anyaman na. Agayam tasan ka di? O ala, orno sa muntabagim. Tamapantan iti sumaro no a subject ta.
Kababain ka dagiti ubing na maladaw ta. Adda ka pa'y matla dito isa alas anak ka. Awan ka di sa rekyo iti pagadalan na pangisursuruam. Adda tatang. Ngam madamdama akpay nga grubuan. Nasapa pa'y mat. Ay, kumusta kan ngay? Saan ka di mo't mapiktaran ti panangisurom, gapo iti napasamak kada kayo iti kayan ayat mau. Saan matkit di tatang? Tauray kas di tinapasamak. Nakasagana ang mangawat iti amin. Dahil ti kasayaatan. Ikararag tayo ang masarakan tumudlang ti lalaki nga agayat kan ka iti napudno. Wan, tatang. Dito'y tanghag tugaw, Karen. One friend. Hello, Ella. Mabalin ka diti makilamisaan kada kayo? Ay, wala. Karen, isugayam ni Jonathan. Best friend ko. Kabarbaro at teacher dito ayantan. Jonathan, iso ni Karen. Co-teacher ta dito elementary school. Nice meeting you, Karen. Kasta akmat, Jonathan. Naragsak ka pa nagamamuta. Ala, sapay la ko mga rod, ta makapagsisiningad tayo amin. O sige, ag-lunch tayo nga rodan. Agawit kayo ka din, Karen? Ella? Wan, apay? Apag iso, agawid akmatan. Mabalin ka din nga itulod kay Jebalayo, Karen? Idagastan ni Ella ije balayda. Tamalabsan tamtlaang. Ha? Angam, nakababain matkan ka. Ay na Karen, awan rumbang apagbainam. Nasingpot ti best friend ko. Adamot lugan na, di itulod na tan nga agawid. Makilugan takit din ka ni Jonathan. Dahil tilugan ko. Intay lumuganan. Alaman laangan. O sige, intang arudan, Ella. Ang mga numaabutan tayo pa'y itinapig sa atudo. Agyamanak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Jonathan. Pakaragsakak ti panangitulod ko kan ka, Karen. Nagmayat gayam dito'y ayan nyo. Nagadua mula iti aglawlaw ti balayo. Wen, nagagat nga min dagiti dadakkel ko nga agmula. Panagtalon ti pagbibiyagan mi. Adda ka magayaman ka rin anak ka. Adda makadwam. Ay, wen tatang. Ni Jonathan, kaduak matlaang a teacher. Jonathan, iso ti amak. Naimbag nga oras yo, tata. Maragsakan anak amam mo kada kayo. Kastamad barok. Wala, dito'y ka na amang rabi eh. Karain, kaya ba mong tigayam mau? Ije kayo kusinang aglang lang. Mangantay nga minayin. Oh, nangag mo day jay, Jonathan. Oh my God, narigat apababainan ni tatang ko. Mangantayo pa'y sakbay nga agawid ka. Sige. Agyamanak, tapinat jam ti awis ko, nga agpasyerta ita dito'y park, Karen. Nakaragrag sakak, gaputa kadwa ka manen. Kanayon mat ngar aramiden tati kastoy, saan ka di? Sipod nagbalintaan na singad iti tunggal maysa. Angam, anya di ko nam itay anapatag nga ibagam? Adito'y ti pangibagaam? Karen, Oo, apay kita anak iti kasta. Ibagam latan ti kayat mo nga ibaga. napatag ti kayat ko nga ibaga. Katsapay la kuma. Tadinak to kagura. Wano, liklikan. Gapo iti ibagakan ka. Karen, jak ngaminin mailimod ti pudno ariknak. Ay, niti kayat masawan. Agayatak kan ka, Karen. Katsapay la kuma. Taikan iti gundaway. Amang ipanaknak iti dayta.
Diyak ninam na mga agayat ka kanyak. Ngam ikan na kumapay itinaan-anay apanawan ngagpanunot. Kayat ko ating itingan tipod no arik nakparakan ka. Sapay la ko ma. Tamayat nagtumatlaang, Karen. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kat di kan to pasakitan. Sapay lang ko mga rod. Tanapudno ka kadagiti ibagbagam itakanya. Kumusta nga iti date iti kalman iti best friend ko, Karen? Nasaya at matlat ta. Ngam amom, friend. Nagdaton kanyak ni Jonathan. Kat? Ada ka din mo't lanamnama ti best friend ko kan ka, friend? Diyak amo, friend. Saan ko pa'y asinungbatan? Imbagakan ko na, apanunutak pa'y. Ay na, agbagay kayo adwa, friend. Sapay la ko matamaayat mong tumot ni Jonathan. Di ka madanagan. Nasaya at atao ti gayem ko. Madlaw ang nakaragragsak ka ita, anak ko. Apay, ada ka di rumbeng amamwan me iti amam. Kuang amin nanang. Tatang, nagdaton kanyak ni Jonathan. Kat mariknak nga agayatak matkan ko na. Awan parikot iti dayta anak ko. Tinapatagkit saan na maulit ti pan nakapasakit mo iti kalabas. Husto ni tatang mo, anak ko. Madlaw mo't kitday anasingpat ni Jonathan. Ang tingi-tingam anaimbag terik nam para kan kwa na. Wala nang, tatang. Agyaman ak iti kanayon nyo apan ang palpalagip kanya. Nakaragragsakak ita, Karen. Ngamin, kadwa ka manan. Kat kayat ko kumaadamagan. Noon damot la lugar ko dita pusom. Jonathan. Napudno ti panagayat ko kan ka. Kat nakasagana ak nga guray. Uray ka sa no kabayag. Agyaman ak iti dayta panagayat, Jonathan. Nakita kan nariknak ti kinapudnong kanya. Kat sapay la kuma, tadi kan to agbayo. Wan, aklo na kon ti panagayat mo. Pudno ka di tinangag ko, Karen. Oh, yes! Yes! Kamaudyanan na. Nauray kumutlaang ti panang sungbat mo kanya, Karen. Di ka nga rod aglaaw. Ah? Nakababain ka dagiti tao amang mangan dito eh. O, kita timalyaw da amin kadata. Diyak lang amin mailadawan ti ragsak ko. Ikarik, Karen. Si Kantulaang ti ayatag. Kan agbalinak to anapudno kan ka. Namnamaak day ta akarim, Jonathan. Friend, pudno ka di tinadamag ko? Ngaan niya? Nga gayan ayat kayon ka ni Jonathan? One friend, inaklon kon ti panagayat na. Gaputan na panik na kakti kinapudno na kanya. Ay na, naragsakak para kada kayo adwa. Agbagay kayo, gaputa agpada kayo anasingtot. Uray siyak, Ella. Nakaragrag sakak unay. Kat sapay la kuma, ta sa anak ton nga agsangit, gapukan ayan. Jonathan, Barok, mangan kalaeng di ka agbabain. Agyaman nak, Nana Magda. Ipapabalay mo barok. Iti mabiin. Agasawa kayon taon ka ni Karen nga anak may. Ket sapay la kuma tadi mo to pagsangitan ni Karen. Hayatan kan ipatag mo to kuma. Ikarik, Tata Ramon. Ay ayatak unay ti anak yo. Agyaman kami no kasta, Barok. Awan pagdanagan nyo, nanang. Nasingpad ni Jonathan. Ala, mangan tayo kit din. Ituloy tayo ti agsasarita inton madamdama. Inton bigatan ti kalay sa ta, Karen. Naragsak ka kadi matlaang. Unay-unay, Jonathan. Diyak mailadawan di kinaragsak ko. Agyaman na, gaputa impa ay nakati Diyos kanya. Ket sapay la ko ma, tasaan kanto nga agbaliw. Gaputa ay ayatan ka unay. Ikarik day ta, Karen. Ayatan, kan ipatag kanto. Kastamot tan, dagiti agbalinto nga anak ta.
Nalpas matlaangan ti kalay sa ata, Karen. Nakaragrag sa ka talaga. Kamaudyanan na. Agasawa ta matlaangan. Ay ayatan ka unay. Kat ikarik, asiksikan tulaag ti ayatak. Oray siya, Jonathan. Ikarik asikan tula ang ti agikot iti puso kan ayat ko. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Bendisyonan na kayo kumati, Diyos. Kablaawan kayo, anak ko. Ti Diyos, ti kanayon amang tarabay ka na kayo. Ay na, congrats and best wishes kada kayo adwa. Bagay kayo talaga. Agyaman kami. unay. Sige laang kakabsat. Mangan kayo laang. Ita nga espesyal nga aldaw iti biyag mi. Agyamanak iti Diyos. Kaputa babaan kan ka. Nasubadan iti nalaos a kinaragsak ti saong anariknak iti. Un Karen. Kat ulitek manan nga ikarikan ka. Asikan tulaan ti ayatak. Gaputa sika ti impay ti apo. Akatakunay-nay ko iti tong palbihag. Kablawan kayo, Karen. Naragsakak para kada kayo aduhan. Kat sapay la ko ma. Tama pa kawanak. Gapo iti pa na magpasakit ko kan kay ti kalabas. Agyaman kami, Ronald. Lipatan mo dayjay. Awanin kanyak dayjay. Agyamanak iti Diyos. Gaputa impaay na ni Jonathan. Nga isuti nang iparik na kanyak iti napudno nga ayat. Lipatan tayon tinapalapas. Kat mga baruanan tayo. Gusto ni Karen, pare. Ala, makipagragrag sa kakit di kada kami. Ita, addan dua nga anak mi kini Jonathan, Mr. Lonely. Kat pagyamanak iti Dios, gaputan na ornos, ken naragsak ti binukal mi a pamilya. Alakastan, kadagyamanak. To'y pagayam mo, Karen. Karen, pagayam ko. Kablaawan kayo kini Jonathan. Gapo ta na pagtalinaid yo ti kinaragsak, ken urnos iti pamilyayo. Subadan lata ti apo, ti anyaman asaam, wenno rigat a pagdalanan. Alakastan, kat sapay la kuma, tagtalinaid kayo anapudno iti tunggal maysa, tapno agtalinaid met ti urnos ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Karen, iti probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutaso. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.